Dua na siyong interest card. Dua. Paing ko, siyawan. Madagawan lomanon. Lomalap. Same to you. Parot your Roshwood, Kent, Nalean, kaksakin kat. Sangun na kandak share, Pae? Lomalap. Mangen. Unso ko kata ko. Kastamit. Sangun, ngan we ko min. We met nagawalas ko sa kaksakin kat kepelsing. Okay. Wala ko makulangan. Kata ka, metlas, no na nagawa. Tuwo, kalenwo, ikawo, en kumarsoyan. Kulo kaksakin kat ke aslan met nagawa ke belsinge, kat ke ispelen nakalin met nagawa las. Liksisik ne ke met mata las Kosrae. En we ko was kay wine kaksakin kat ke mo las kaisi. Wine kom, shalloman, kat bless you. Na tingin tres ka lat kasi dal kinumne kat bueto clash like sherry telegas lowos ka life gas lowos sa kepension ne. Well, unso ko marwal. Tamdasan, tamdal jay ko. Hamasim na sila Babastan. Tingin Babastan ne. Babastan. Okay, ngale. Ay, nasumpa share tingin. All right, let's do that. Kaya nga huwag kong minakalan na kantal kinye. All right. Tuwa kinye. Dua. Tamdal, dua katakan.
kaksakin keonsuko taka yural tam lasan tam dajay kongan Mr. Liba nga float pelan chim kumin kain sige kasta mic check ngan kain me translation nga sa ko nga kumin kain akollah mwet lasr na finaka da Paing kum tuwa tuan chim pelan chim Tigin sidaklo. Kumnong percent. okay hagan long Right? Tinali lang ang mute piang ata. Mutawaek, when we come, we met nagawa ki Paing kaksakin kat, nagadeta ka akollah pe met ma taka liki pacl ki Paing. Tam tal kenye, Columbus Georgia, na tam lay wili masa yuki skilling, lulap ki asluman. Todo na way ko, intas Texas. Afindra kun ko na, elta ko noise San Antonio yesterday di follow. El pangun niya kung gulo man lang wili ka asluman. Atigin. Akollah pa na ki Paing din taka tal na akollah ka din taka. If you not shown to la. okay kaya nga sang Ki Paing. okay At kung unsugan kat som na kay pro ni kesla. kulang malap man kumin akollah mwet lasr makakalim inge Namnas. kulo kita ka lowos nalagat sa jacket kulo malap ano na yok shibe kada ako na wiowos simalutut pa na wowo inwigat kilal mising ya nangaw siya unsa ko nga nagat fast na met ki me ako na lasin takan na makatak ako na mising ki kasalan kat Tamtal root langan. ay kulang malap wo tamdal root Na Nice we got. So siya kaya saya kilap. okay naklas we got click share like Tamtal gimiye. Wow. ay Paing kum tuwa benchum from Kent, Washington.
mga nuke ma nga consider kesan guest at kanila sa float no room. Mr. Liban. Roman laptigin, katlima alle ash mit tagatari, elos petagal kiepe, pasalos kepelching, katkina ispela nakalin mit nakayawa, namnas weekot katasum na ke programming kesla, katasum na tigin treskal, lentaka, ikesta ke shipro na fashionamit na ke program lasha, from kesla we me slide si luma ka din na kanin sinamita, if in announcement si luma ka tu sipe. To koyang nakadasum na ke me, malitiya. Nara, gesta pa na papaltungan ako na ipluya, tigin na taka, silpa na ikwaya ipluma il samsam kun ke mante. Silpa akon niya lang na ke kunokon sige. Siyate siya. Na tigin metigyung proelan, ngan akal na tamtay ne sularin, malap, Du klamalap. Marciano alu, tu ano siung Marciano alu, kulang malap kaya man. Namit igas ka takalin petari, nara kipelching at tigin, namnas, kulang na siya yay twice, asan kay kestalan olutusing kaya undu pa, namnas staff mapen na Srui kaksaklash na sinkat kay siya proe, kipelching. Nausit floor na pala na room, tigin, Klamalap. Mr. Liban. Ana siya kan katagan ni Paing kibelching Klamalap na simkat papat masin kasaw. Ki kama kum svidesi na sieski silen sasya. Ki fungsi somlaga tiko tikme cheda ke maulasha. Agus pen lang si kawilum na sies kum karangan kat. Niki kat svide di silen sasya. Ki matayang lash na ki kaspay maswaspay loma. Kat kusesyum ten benche boyurum. Nanak manas akollah with we are the kayo ma wikat kipelching mata kayo ni pen lip sila ki kaslom. The ka pen isin siya wogi kaslom. In wikat o shrine them la osha. Kat kaksakin kung milamala wolom na siya lensa siya singi. Ka finne ke time zone ke angelos ma. Ilos pacl pen sumno ke pelin mitul lalos. Mungla lalos. Kat kaksakin kung peke. Kat pray pekelos. We met we are stuck wakat papa kipelching marslom ono nursing home finnain kalsi kaeni los ash we kipelching la los patla ka los kashasin geni ka mas kat nusheshum kat papa nanak manas saplak me we met lash kakewa nekelos mamta ben yokshala ashorla Agas magandi kat kadineta na kala mala wolom ke mochingi. Kadinte shon mati. Kadinte sifac. Na pa belzima mongos fastigi kata. Safla molash. Banangi kat molinge. Lela kadin we met we na kewa na kaisi sinsi in KahsInKol. Kasha betalik na dash mamda ben prison ke belzinge. Met we na nakmanas. Ikesten keni klalosin akollah la komre fanna baganak si osilusel. Kikatta keni kipelching inge nak fashi unokon flatching kati talapan futodo lelash kati talaga talena fokfokle. Takish ben lang silom kataka ngengin taka na yurum mayen komre fanna kay nakfon yakatle. Egat kulano simke komusi Genek na siya kadin tiye, kainkin kom, kakatin kasyas na yurum. Kadakolan fast na met kipelching ikat papa. Komita marsh rosh, komita marsh meto. Komita lafakya. Managyo makat finshakin ki, akollah lashkil tu singi. Nanak manas wika dinikesla, kalmeyan melututlom. Mayan yurum makefana, kung kanakfon yela. Katakolan fast na met nanak manas losyan fulwash, kinuktukin maunlom. Spaykat lakatin fakakilang sisilungwe, nasin metlili emetlala. Kainem kat papatamash, katalalvung kiwan na tumsat kamisya, kung nentolo molyak, katangla, makuluk, katangla kelyak, inakkalim yun na sisla.
victory ashirum esikasaksing ibagat ako be infrastukum kaksakin las. Amen. Lumalap, belang flock in the room, Mr. Lipan. Tiging umgulo malap ke proin ke Srui kaksakin kat ke ngos oana ke mama taga ke proisha. Na moet las Kosrae nam nas kete daarvoor maat ben op proisha ke tiging an sidal kunon zo golan kwar finan nila ke pension evin ko. First of it, Nagat fast namit. Ewo masyan tigin. Lemon na pa, first of it. Alam mo, Ay, gulo malap. Tigin umlong. well, ako long, ba't yaw na? Umgulo malap. Pangan kwar las finan nila. Ano lang, Nila lumalap pangan. ko sa alagato. Pa una umlong Kosrae. Ako long, nga ni kundo kimatsaya na nga long level lock, ne? Ay, Evine asmay na nawi kefa ilos nga kasi kada kalimye. Nga lip sila wuleo, lumalap, ay. don chelos peke. May klas Kosrae kulo malap ke programin kesla. Nagadeta ka sipe akkalami makadash ke me lenchim singing sette during sette. Nga awit kors nitlam nga finan Texas. Tigin tresla awi me kors nitlam nga le Ken Washington en kumarswean. Namnas tuwo lain mo ko eke wana chume shawluman. Pange mas magadet sipatako akkalami na shir. Kai sie sife na ke me kota singan pangan me ke sie yok molo evin got point na keyword singa ke sie me atonement ko shanchi Jesus Christ palish man yok ke witching na tigin treskel da ko wana akkalami penya ipsi me de ipsi akluman akketeyac ba ta ke marichim singing me ipusap ta yer ka trash na mit na ke slide singa wana ga akkalami pangan yuni dakluo Christ mo kasi falan na sin na kay wa na unit si makada aske
mantia fanum singa pang. Ka leisina kon kosinga pang. Christ makisya ke pelchi fan na sin na kayo. Ipru sapta ya som nege ipru sapta singa fos longon me kosan. Na pange masikatas kan sette Christ Inkusaro in Ahol God. Christ Inkusaro in Ahol God. Kita ksyapangan ang gue komriti in sipe ako kat na lutu. To Christ el tie ucha na inen matal ma reflection met. Shaurekin etay oya na payo el som na Inkusaro. El matawe inge inka efekesh ye matan God. Na lutu alunitawian pangan lalal fung ki aslan God. Ipu sapta singaw. Fos singal siya na kasingal ako na sipel singal diyan na kalong maker. Ifet katuin siya nga li me kunokon na kasyete siya niyan na ipakos ma ikoya kikemante apatakangan. Aklu ipsimet ipsiaklu apatakal ke me ipu sapta ya fos no tolun ke sapta singaw fos ako san. Ikoya ki alyawo ke mante ya na pangan makunokon na ke odu tu siya nga. Ipu ya fos no tolun na ke Foston told na ke sapta sinol fo siya ako san. Na alu ni tawi lituan pangan ipu singaul fo singal siya na ke singal ako na siya singal siya na ke longan limekor. Siya la ipak tolu ako ma akketeyac kikemante. Na pangan na sinem makatram-tram kina kada siya tataka akyok kilitu mana nusot slide ngan kumriti na na pangai pluma eta akketeyac ke olutu siya na fos na sam ke mantia pangai ipu ya fos no tolu ke long lal ko fip semeta na ipsi me ipsi chak luan pa fos singal na ke sapta singal fos siya na ke ako si saklo eni na nawose na may kasi manas weak sacrifices pa ipsiak lungan ke catching this na ipsi metkan na ke catching this apa absolute necessity siya. Absolute necessity, weak sacrifice. Tigin na lutu alu ni tawi pangan kasi wala na implication ka kaya mito si ma aske oye sin matagal ke kasi wala na tingnan. Ay pangan me slide may na kalin samram kun ke pelching ngayon. Wala ka dakal mga tigin Kaya taga finsak team suko makat sukat yok samram kun yak mantini ke siat te mu si auditu chinge kadin taga relasi alus me talutu relasi me sermon alutu tukun sermon chingan kaptaga na ke Sunday school na tukun Sunday school chingan kaptaga rela alu ne tawi finsak pa aul me kosne ke me awal kuskat pu ko waslitu autoli na phone siba akkalamya ngan alu me Sunday school na alu to toko tukun masingan na kuwasom na ke alu lowosan local church na kumas walang kumsom na walang pastor tumote so mwe me kulansap pastor lash masupoi me satellite churches na kayo lash may mwet Kosrae lash ashwe na amo tigin kum malishalay la masingan fara ke wiki me ta parang taga kaksakin mwet Kosrae lash ngayon mantine ke siyete na kadash ke siyete finsa ka pakatin taga pe wala los lutu alu meche Sunday school che alu ne dawo. Now with that being said, katula malap kartman man taga mo kada som na tigin nan taga rakuno kon na ke mante siyete siya ke pel siya lo malap tigin evin pa yung mga saman piyang am taga swaship ka phone na wo kaksakin pero King kada usot na yung well kumsak na kan long ba alde kyalim percent tigin lo malap din ki ana ki ngakalam ye kat kain man to ko kilen singe si fese na mi singe ngai fak mo Christ Inkusaro in Ahol God Christ Inkusaro in Ahol God aske ipru sapta ye postongol dolu somna ke sapta singe ol vasakos
Na metiget fast na mi dangan kain akkelemye. Masingen jud ben na kashakat. Makipepal nata siya. In kain si bange electronic version si mga rek magin kipepal la. Silaklok. Wala istawin slide singan. Tish. Tingin ko lang isla. Sisa ko lang. Una. Ang kain. Kahit pangan. Akan present ka kaglamalap. Makina akkelemye la. Takala ka. Manchil ben agas maginigat ki. Pepal nata siya. Namdak ki. Sham elutilak lam Mr. Lipana. Wimet wiyasha. Kat ki in base ki. Pukul ngulon ko siya pepal lang. Genesis, en ben akan afak mo Genesis. Exodus 50 ko so ikyak tutron ni fani ne ki. Buksya flashi. Ki pepal nata siya ng efekyak. Pange. Mao on pukul ngulon ko siya ene na in. Someone massive fun na centrality si fun na Jesus Christ ke lang sila. Na puklime ko siya met nga Genesis, Exodus, Leviticus, so ikyak Deuteronomy. Kos lang dari ka akketeyac, pangan pugin masap ke pepal nata siya. Joshua met nanan ka Ruth, siya Samuel, Lu Samuel, siya to ko siya, Lu to ko siya, siya Chronicle, Lu Chronicle, Esra ni Maya Esther, buksing nga Lu pange. Bukin istri som mata singa Lu pangen. Toke sop Sam soka si Ecclesiastes onol Solomon, bukin wisdom de mekos pange. Na Isaiah, Jeremiah, Yoksha, Ezekiel, Daniel, bukin balafalet de mekos pange. Na bukin bala singa Lu, toko ba fakyang doam toke Osia, Soel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Apakak, Zephaniah, Akai, Zechariah, Malachi, na duyo lang mata. Genesis tiki Malachi rela buktol ngulya. Na kung finlong ka wasi piya nga, bugin masap na may kos, kung sang bugin samsam mata singa luo, rela singa litkos, bugin lalmit met na may kos, rela buklong luo, na bugin pala na may kos, ay si Ezekiel, Daniel, rela longulit kos, na singa luo plus longulit kos rela to ngulya. Na Genesis tiki Malachi rela buktol ngulya ki olang mata. Na pa OLD leta tolu, Testament leta iya. Na structure singan foundation singan, orela olang mata singan. Nga fa ko ingen men, kigaluti ki Isaiah, Isaiah ayepe, siya kailik, sapta to ngulya meta, samsam kun. Alut nage mamata na longolit ko nda ki meto somne ki fakyak na meto medika somge meto Malachi nagin maslon meto asya ang fukusi bange that bangon period of silence wangin palace should be takang na sin met pala lang ay sa vanikal Malachi na mamuselik ni masing ngeriak na leksiyak mo komitalas misaya siya ko na para meto daw kikesta buksila laki laksaw naksiya na meto sapta si fasin kilon miko shamon la set Jesus Christ na pai ka alam silipan shaman ki Mark nara meto Mac Luke son kospelakos pange Paing wo si mataga na buksip fan na ma-record diya siyang ramada nga kioleng sasya paurek mo hex Rome, Corinth, Galatia, Ephesus, Philippi, Colossae, Thessalonica, Timote, Titus, Philemon, leta singa ultolubangan. Sentence ko imit ke leta singa ultolungan, inil polaske. Akkelemye authorship lalgian. Na ipruba ka delutut kem singa, then assume na inil pol dogmatically. Then assume le outright. Takat finali na ki iprusingal faston ngulakos. Ay pa na ki iprusingal dolulong ngulakos. El kaluo Peter tolu singal mekos ngalon kos el ananalut penakel bol. Tasak ta kite na fakik le kale mana ki
Rome neke Filimon ngaen nakatikiama tena kalemiak talata singe masimle na sin mwet ye iprunge simle mit diki destruction ke ye itfoko tukun Michelin Kreise buksinge minds an kaselo sin te flokna ke Judaism ba elos tangoskos la alena sham kun mamata nanga yok ke Genesis 6 to das Leviticus ke Deuteronomy mother sham kun yok na ke koslama men kosla sa asi mayrik kate aske pa circumcision ke hard the circumcision ke foreskin ke talikma len na algos na en kosla lakum ka ba kumin which is Jesus Christ na ke constride art lasha na uskat nene ka ba ipru ba de lutut kem singe na leta to konge ba James Peter John Jude folok na nige Rome kung finuik na leta sistaklok longol siye si pangan lok na nige Rome nige Jude leta longol siye na fueke pugin palace fan na gyoleng sasya na kadin siya na me na siya me pitsia singe ki pukon ngolong kos ki Bible nata siya na main ki katsam beki Aisya kaya akat mo Aisya kalen mi takat mo Aisya na mini Bible si Shosyang nalin Bible nata siya na kadin demonstrate la Fagya aden faxing ay nakatwintan niya Aisya nakatan niya me saptan da kumelib saptan ngolong kos pa kengan di nara sapta tol ngol yamit kenge som na medela lut nge mamatangan na kung vino ek sapta ikaskin ta sapta long lit kos na ana kinga fakki Bible nata so ki ashpuk avakla ashpuk Genesis neke fakki rela bukon ngolon kos na OLD leta tolu testament leta iya na kung fin Time siya tolu si ke NEW ke new na ke yelra along ulit kos. Na masir ang rik magin times siya na pa. Ay pa na ke lemil PDL kon kin mo el na nakman na spell it kos. Palemil mo te it kos. It nga ul pel it kos palang sila siya. Na centrality ke magatash ke el samsam na yok ke ipsing el saman na siske lang si singe. Nara katfine me sistaklukan me usi notchende ke katfine li na ke makat sige ka nakfashi musengi na ke centrality sige muliti na sesngena eta ka ne ke central message mata ka ke ipru men bangaluti ke siya pa malutu tu eta ka ke ngavintan ye ipru singa sapta singa ul nakatsumne ke farsinga la ko kada ko next central message ma eta ka ke Ipru. Na fosinga lako singa fakmo ke mo kise sifan na ilakshi washi la netok shaknas na sietari digi makuluk. Keyword singa yaknas na si purification singa bange. Nakadasham ke purification, obliteration, nage wipe out yaknas na si mo yen shake Kosrae il afinya na makuluk lalo siya kilusiyan yesir dahil na akfashi atonement siya kaya na kayo. Whereas kaya ka musiyeng kada ko na ek na ki me maasi pang ikasi mga ki mutawaek develop na kifing banga alu Seattle itu kung fing alu ko Kosrae kingata ka kimante fashion ni musiyeng labis tulipan ngaki dulogin dia share lagangan kuminag screen na ki kung faklay kaya na evin ngak fashi alusi ki mamdok develop mutakang sikas mamdok pusle na sika ba superiority ki me purification ka obliteration chinge pamdok taka na sika mutawak kalim lala me superiority silan of the person of Christ singe el wala ki matpala mga weka el wala ka leran el wala ki bufen el wala ka Moses
Paing mga ke academia. Superiority singan mga ke takain masangak konyela caption front load si madra lagi manda fashion ni ke masi magate taka laid out ti tuke malutu chinge nanga tu win chinga ngan uskomme kumin kasta ke rela feedback lom ke faklok ngan na baka testament klomalap tingin om kuno manlap pangen me fin traksi ke me mas la ta jenge ipu na sin metlal fun buyen pelsia fingatli ipu sapta lu fostolu alla kalamila machingan was one of those being persecuted na history ma tagal ke pelchingan na alla yokadin dalla metlal fun ngan pelchingan ke supen akketeyac ma kakketeyac persecution los shun ke palan pelchingan los take follow ki tla sham kanal Jesus Christ la elba atonement ma sham ke Old Testament los ta follow ki sham kun lu pufen sham kun ma shaye los ta follow le in follow na ke judaism si ma makalen ngan va yok supekadin kalen ke namnas kan riti fostolu okay me ipulyo tolu na kot kain foka kata kain foka pang persecution chen kata kain foka kot fintia loin na ke molila na yok sing molila yok sing pa tikin tres kala kan menga self elected na Jesus Christ mo kain na lemel ta sifena fakat met ken kenek in molila sing lo shut along ke lo akpay na shirtla mainge pay may chimas lang ngayon wala tigin nila kalan medina talk medically say la Paul ko Apollos ko may metlal fung well siya yung may chimas ka patagal force siyang reading yan nga ipusaptalo fostolo persecution nga no recupera metlal fung impelsingan ke follow na ro may chimas la ta siyang tuya academia keyword siya tigin siya kalila kalan superiority falakna na lang lame Jesus Christ. Matalal fungin te malkan na. El falakliki lupufen. El falakliki masaplan Moses. El falakliki sacrificial system. El taka akfonye la Old Testament. Ke laita singe. Meta inte falok na ke. Masafla siya pa talash nge Jesus Christ. Wan chupetan siya tas falok na ke oya siya nge. Na siya mainin na kemeta but Jesus Christ himself na ro team so ko makumakkalam niya superiority singan elale kalam na ke pataka kayok silal ka tram kunpengan el kayok na taka me in me len exalted na ro even kung tram kun superiority singan suffering siya pa kapaspan na ke suffering kayok na singa shafla me el exalted na taga pe ke kuno ko ni gas makatlongan pe the keyword chi makum taga or makingan pa taga fact pen shupen let a singa indistinguish falatna na superiority lan Jesus Christ na ke akwaklan mwet el pa finality singa na mekan men na sin matlal fung impel siya indak te flair mashafla siya patawas singa men na si kumusenge Jesus Christ was source of life. La mesik yakin fela siya ngingin na kat kapas na ke flekla na shafla siya wangin matkain mukli kat na ke akwaklan God. Naragat true kaksakin nga ngingin nga pitche itari la tigin tres ka ka sermon siya met online ke me KahsInKol ito ka lero nga finra mo lang ka samram kun keyword siya superiority ka flekla na lang Jesus Christ ke fella na fon na as a matter of fact el taga si metal taga surf samram kunyak ipru laita singa samram kunyak flekla na lal sano taga si aklugan ta sano nga sano wala na siya flashe toko siya king of king na mga katkan kapasya pa na kemojing na tana men le follow ko king of king wala na lal wala ka transform kini kaya katanta sano ni Takyak Church. Takyak Church
Yay questionan sikyakta. Tun yay questionan. Kata flock wala cheeses. Let the kain serve. Let the kain nan ko. But na kayo fellow. Naro. Kat kain capacity tayo mangan. El matal ya pala yung chinkat ke. Me tabernacle Inkusaro. Nga ko mas inchenge. Matalal fungi. Katetalal. El puen katingin na ke. Retmalan nganing kat kay siya kat being protected. Kat Catholic natal, we are adapted to the kingdom of God. It protect God. It promise wala lala le wang matkan mukligat. Nachikinan ka. Chikinan ka kaya kung na makangan inlay na kayo kumitala le follow ko uskat na nagamun mabat chikinan ka if kum connect. Sisista ke yangan inlay na kayo wang makan muklikum. Superiority. Falekta na silang Christ, mamit lalifin na kayo, wangay kapas na kanya, pangay masimayin na ka din noon, kaksakin, katkipel na kayo. Kat serve lalain flourish. Alda ka usye, suffer man na kayo, katin glorified, when I kepel siyetok. Tinsak lasa asketa kalwan na yun. Kung malap tikin tres kalga musil pa usipel sila ng wikon, ale loing like a promise ka wala lang ka may taga in the near future kad akwat na kaya aflo na pela kon fast na may kung malap kaya taga usip puktol ngolya puklong ulit kos ngan panang anon sa kum taranga etala pa na may breakdown na no may papalsing kung malap tigin kaksakin ka kung malap ki kashaluman kada kating fakate layer yan na superiority chingan makisi on sukulan matwias nga del the Mr. Kaksakin on sukulan Alekalen Lalasin mwetlas ngan Mr. Lipan bangen mwetlas Sacramento ma professors na vinan Seattle nga magi background ang kumlup sa labi pesilan maasangan nga masimot mawikom da on nila ka ma ito okay ko ramle lalle samakyo no kulong malap kaya si Bauche ka din me weto klepen non ka tamla jibuyash ngan pamphlet aga
sampai na siya ulala. Me nga mo viewing lala palinching lal kurs na to ko yung sumne ko siya finbangan me mga kalim pinamching. Commuting na. Sifac taxet vaka. Wala nga mo April linching lal kurs viewing Sacramento na fasom na ko siya finpay long look. Okay. Lumalap. Lumalap ki kumakalim ye. Pasi ngansi si pera nga usi sam si kaya ki masih ke iplan me real ID nagemit for running kain nak na secondary ID lan mit tigi mail nit gosh. Kaya lumalap kada fast na mit nagi message ma as missing yan sum na ki me akollah na ki me baka akketeyac ma etako ki LEUM God Christ in heaven on our behalf. Bakit lang asla mo? Christ Inkusaro in Ahol God. Na ipru yalang aldolu. Fala na kisapta singa ol vasako san pamulutut singa tagakeo. Nangan pain ko sta kayo matakahan. Nga sam the misilipan lefa display pe faklowosan kadin kain sisin siki mama ashiruwosan. Mutawaek Mwe Read singa fakla Christ il sifac na kaksakin il inge makuluk. Na bange oya sima mutawaek taka na sikla. Okay, so what? Na fin Christ il sifac na kaksakin la inge makuluk lasr. Na basis nga ke usin na ke superiority siya kadin tagain. Me alana lakin kain ponfaye ke kashalan katitu. Na mayene loso rekma kunsain Kosrae. Na ifo mesa falma era nila roa. Mamasap kunyak na sil. Ke pacl nata siya. Na fakata inge na inta superiority of Jesus Christ. Na fakla Christ in sifac na kaksakin la. Inge makuluk. Nga mo musyengi nga kom in our hearts. Inge na penake ngamtan singa nga siyak ka. Nga fakana pa yurin God. Aknas na siyak lang nga. Me nga kain na ra. Faka oye mga inanas ke fakulan ngon. Panakilang si ingan misle. Aro rain wo mong fushars pa si said mga inkain pange fruit. In the fruit of pakan kalimate religiosity pakatelyakin na. Na fastong tolo fak mo. Maingi na kaywa orek in etay. Etay na oye maurek in Inkusaro. Na ba ini na in aknas na siyakin la maingi makalimiyak tari. Tajakta oye na pa Inkusaro ini na may kise mawuli ki maingi. Na maya masing reading mataka ki nga pinakain may display nagipapal nata siya. Kadasi ki staklok. Maritsing pa sapta kuso na kandi si staklok kan share. Kadasi ki sapta iya na fastong ultolo singin pa nga kalimike. Christ in sifac na kaksakin la inge makuluk. Inge makuluk na first singa pa rin twanatari. Maingi na kayo warekin etay kasi nga etay papinagat liki siya koren sapta si sakluk koren sapta si nga si first siya. Pangayan si ma kasi nga etawi derive kayo. Pag siya koren sapta si nga si first siya. Na etawi pangan na etay si nga pa in mas lagan copies of heaven. Na mesi ma rek nga lom nuk siya earthly ten si ma elos siya na manake wale etan ala kalim kela mena pay mo me kalmiyan mange. Tasak tapak kalimiyak mo inetay na oye ma rek Inkusaro. Nakikadil dyan la Moses, katpapel panglon Moses siya. Mamail, ikastan kandiya, anay lagin mo, illustrating God heavenly originals pangan. Tasak takat fin ekapsya God's
heavenly original nake copies of everything nake earthly copies na alena far-fetched alena lois salata jakta anenchalakin pangen masimallamayak take pa fosing ita kalkeo inetay oye orekin kasao na ke oye maurek ke enin longa dajigedelin purify ye na pasi sara takana sheshla mama orek nge ininanas aknesnes orek leke na para pa inina aknesnes in lama in ma akkalemi yaktari tajakta oye na pain kasao inain mekise ma woliki maingi na para nake kosro mama ma samsam kunya ke ashma sieta ka more superior than that man kosro shakelo sa parik makunya ke the purification of the heavenly things can be understood nakeme pa as referring to Christ's spiritual work pa kat mutawaek som nake na ke oyesima may kasi si mga samsam kun ke Christ in fale pel si fanna nake si mateorik lagi pun mwet pa samsam kun yak nake som nake heavenly lala na better sacrifice ngayon fact yak nake kasing ni sa mo the better sacrifices tajak takat finmot katana el tena plural el singular only one sacrifice bakit Jesus Christ na mainel pa the real spiritual work nake nanakmanasing for forgiveness na para mga nanaknas na siyak anake aknas na siyak purification marek na nake long ken holy of holy mutawaek lesum na like na pa akkalemiyak na teko shuo miselan Christ insang Ahol o lasr nara kisin siyak singet ako kifos singe nangantulog niya unshare lako why did heavenly tabernacle need to be purified enin ko siya upang ane pa kainin na fin pa lem pasom na misalipan kung akkalemi ke dutilo mafakla as tabernacle kain tolu ba pa kung faka na masin ko siya pa chamcham kay nginang so the sinsiyak si matako inge na Mr. Lipan ba why did the heavenly tabernacle need to be purified fin pangan mana sa flash nara kat kalim katarila kat pacl matal lem Jesus Christ in matal som sila ng imal sumrela so you and I can be in the presence of God bangan si Pese nag tabernacle singan na bangan wasingan na uskat min nake fosyak long walakos nge kat finsom nake wasyak long walakos nge pam gandi mat okay kaya na ba taka nake masyak long walakos nge taka nge kalem masingan the Christ eltia na utyak na inen matal maurek lesin mwet so rekinetay oye na pay el som na Inkusaro el mutawaek inge akketeyac yemutan God nakatfolok na nikirik malal eran ma tana urik malal dahil nga ito symbolic na man-made man-made maurek na kipunmit ma-ilosara pangan earthly place of worship napakalemiyak nga the Christ iltiya na utyakin matal maurek lesin mwet siya reginetay oye napay makalemiyak kifosong tolusingan el som na Inkusaro pangan tabernacle siya el mata inge akketeyac yemtan God now Christ however enter into heaven itself to appear now before God pangan masimakalemiyak ngan nakikata samsam ko ke week singa kat hindi na ke standard lesson commentary na darshan kat references samsam ke priest kat samsam ke tabernacle kilom nuke nakainin kisela kisela ke offering wheat kana ke sin kana ke kain oyev ka milo sara mange
na sikom ki mutawaek katena le kalim da menge merik ne nara inge na kat mutawaek akollah kla madage wa mailo sara taushindu yatako Christ is our perfect representative. He is on our side at God's side. Inge na so pacl nge. In matayinge kaya fikir yimtan God na inakalim na si kumna is there now, always available. Elash winge na el akollah pele na kayo siya uskat me nage fasinge. Hindi kita kalim fasungon me ko singan. Nara fasungon me ko singe fakla. Kaya matol falatlan matyu eluchak na inen matal ke iya na kayo. Elushan ko so. E Christ te uchak in kisya na si fena ke pel pakanten. Tena wana mapri siya matolara. Christ te na som uchak na kisya kanalla na syuda kisya kanalla. Unlike the priest, Christ did not offer himself again and again. Maorek earthly priest magadakelimya. Na ke oya madalra it does the most high place na padel sang shake Kosrae na ke na pangakelimila shake Kosrae lafunya na makuduklalo siya pin papangay makuduklasha ilafunya na kelusion yes eltena ela obliteration siya na sikya. Christ's sacrifice, however, eltakade shamtaek covenant sa siya na covenant sa siya pa oya sa siya mo kaditam siya mo pa perfect sacrifice siya na pa kalimiyak nga a Christ din na utyakin kasi ka na siya na kipel pakanten when me el pa perfect sacrifice siya tiyan na kilos na uni ko so nga na uskat mo na kipa siya kulungulan ko nga mayin fana oinge ilakan kayok pel bus eke mutawan rekle fela ame el tie aro oinge ki apkranin siya fla fela el sikya ke pel si fan na may akfali pel na kaywa inela makuluk ke el si fena kisya kanala nara fakla fin Christ el ora kisya sila nge inukwe old covenant siya may kisya si malrang el shamtek new covenant siya na panang akalimi piya nga enalan mi siya tayo again and again when papa dala ke Kosrae when ke mutawaek tarita na ke kisya siya lang it become the perfect sacrifice nara as a result he came once for whole time and by doing so na ba akalimiya kimurichi mga highlight yangan keshi pasingan he has removed the power of sin forever masingan ilsang anakadin mo mesin na kan la obliterated sin is more than just cover tena afya via na ke masing afya masya afya vina tena ilan of ona masing ingin na obliterated wiped out na ingin na kanman pa it is forgiven and forgotten na nakmanas na kaingin na malkinyakle na kat ini na kaninisang eljaklukle na len na taka na me anen na orana na taka na kin naklasha kumda prela masing sipela kumda ta uskat me na ke postong ol itkosh sakluk ngan kanala idea ngayrani fastong e pejivan na vakla akia kita kaisi medin mise pelsi na to koiloswa nanan kaksakin God ino yesi na inge Christ lo ye besi fena kisya kana la pelsi inela makluklan met pas ela vasi fel si sikyak pel se akluo the kaksakin nge fakla tieta ilan si fel rek ke makluk ainda modelos desya sonel nara nakana shishkadin kalim kela
silakluk man kain KahsInKol mwet fin fella. Each person lives on earth. Kat mo fin fella nakat mise pel si fan. Na masima writer sige nakkalimila kat mo fin fella mise na sonil singan palalao. Na sonayak singan nag judgment singan pasam mo. All people will stand before God. Masingan pa ito kain angen na naklak ko mo. La, kikat fastigi mo singa kat te fastigi na. All people will stand before God. Na pangayan si mataga na siya mama kat nta samsam kun ke trilachi si makat na samsam kun nage me lalalfungi faith, love, faith, hope, and love siya. Nara those who follow Christ, elosma sa kaksakin lan fast in falken lem, fasting lem, hasta arfinsak. At mit Kristina kadetala, kamutalal fungi tala asmi siya si, kadetana pa ila asnanan kasi etaka. Na pacl yakke, me akal metke fos saptaya bakla. Inoye si na inge, kasi loye pesi fena kasi kanan la pelsi, inela magluklan met bus, ele fasi fil si kyak pelsi akluo, tieta ilan si filorek makimakuluk, ainda molala elos siya sanin. Nara, maingan sinasin matalal fungiya. Nangaya, follow-up reference na ke kadanda kapun gaskin si Thessalonica saptak or fasting altolun ke singaul alkos. Sikilipit siya si mga usike mwet ke pacl kakketeyac ke pacl. Genesis, Exodus, Leviticus, Oekyak, Deuteronomy. Buklime ko si meta kel Moses. Na bukin sam mata singaluto ko mutawaek kel Joshua mutanan ka, Ruth, si Samuel, si Kosrae, si Chronicles, Esther, Maya, Esther. Samram kun ke Moses, ke katlut ke samram ke Moses Moses ke udakakel na final Sinai, lima nga usi replika nga akalemye. Naskemot ko, Moses el represeni mwet nukewa. Mwet fakyak mo el mise yense. Dena wisom na ke felin ulenga. Na el mise na kuminsom na ke meto singalit kosh. Sapta si fani. Kumilila lemil folokonal ma Moses. E oyepel folokonal ma Elijah. Na Elijah el represeni mutawaek ke bugin balakel Isaiah. Jeremiah, Yoksai, Sigel, Daniel, Osha Soalemo, Subutai, Jonah, Micah, Nahum, Abakak, Zephaniah, Akai, Zechariah, Malachi. Met palangan ki pacl na lemil takate ke meto singal ko transfiguration siya. Moses el taka el represent met maanin kalya ka folok niyak me. Elijah siya soek ke chariot siya somnang siya na inak el represent with ma shek na mol ke rapture siya ngay sikya ko somna ke glorified body somna ke pakanyeng siya napasano yak siya matako ke second coming siya fata katako nakakina usin akalim yun na siya ke in usi pitse siya ngayon naman may kalim ko da sikla katsanel siya ngay as hope siya ngay katalalvong in pelsyo ke sikyak rapture singa op singa pa sikya me stakluk op sikyak tari lalvong ilasa ora katsunan singa na lang si singan palala nara ngakom kat nukewa mweta all people will die physically. But Christ died only once as a sacrifice to take away the sins of many so that we would not have to die spiritually. Kaya nga misa silang lema. Pangan misa si mapay nga kung may askaya.
Christ's sacrifice singen was the turning point in history. Sige talima singe, kisya singe, luchak na de, ship yak finchak singe. Siya nga saman nage nine kettle po nge, kalak yang nage talak may equal weapon at ako. Siya kilin yak leila. Adal nokmal nang ginuknuk sonin mata ke ak saksakel. Enel unnel sanglal. Sige mut ke vindalik sina de kumbare kangen. Pange cruisum punishment si may payamana si kum katalik nata siya. O palemil ta kaurela o yesi makatasking eh. Nara ekini nakewa manakewa patati tanil yan fel. En paray sab matamalutudan wala ne so ni floko tatanam ta matulwet. El that be nasta spirit laldala. Lemil paray ne fio kakakle. Inge di na fio aikle siya. Wangin na pangin akalimila. Eltakain misya. Fio aikle siya. Wangin masinga. It died only once as a sacrifice to take the sins of many, including you and me. And Christ's sacrifice was a turning point in history. Kikachamrang the word once indicates completeness and finality of Jesus' sacrifice. Narata ka na siyesh la ekatli Jesus ta ureklain pa siya ligilubu na kikadin pel. Ta kilang kalanglan kat ilan mi siya kimet na kewa inge katli ila akflati yakil kesiyete furalan wolacna esanak kesben mi siya keoke. Naingin at sumaskile po leyot, you're God. Nabela nga sang na siya, namisalipan nenda ka, nakakataka, akketeyac fosakos, siya mata kikifos kisapta singaw nga nanga stop sharing na win nga flock na yung namisalipan, mga ne, kapuin sapta yasi, kuminrela commentary luman fat fastamit, tumalap. Tingin kung kulang malap kaya akketeyac na wowo mga kumusing alle kulo kaksakin gat ke me kati serve one au makalim men kati so yen na kadin som na ke like a fire shima e lesson lesson me mat na kayo ma tena isla lal fung si ke wen na kawan na kat sigman of lock day me rap ma tagay ke Genesis 3:15 Genesis me tolu it course tolu long si. There's no means kateka in chifenamodikatla. There's no way. Naro, takona ke mashika chamram ginela. At the end of the day, endo yena pa mwet pretestin na ke na takona ke force me tiginela kalme. Tugun mi she nanan kashi. Na katashi jwana kalme ke la kalme katashi شعلك الموجي شعلك الألاتشا resurrected saying translated saying resurrection translation جنة تقولنا ك ماشي كت شاب كتاشي جمون له وانا تعمل جوياش نتلين شا لا الفوني موليا كتشيجس لفلوك وانا شيتو تسنو جسبتاكو شنطولو Ako singal toni ke singal alko jakkalan me tikin lakkalan me nakata she mona utakya either or dead believing in Jesus Christ called life believing in Jesus Christ patagona ke resurrection translated saying ta inge na ke malu ngani sikya ko malu pa na kadina as Christians kadina lao or malan Jesus Christ ke or my ngon lal pataka na ke me being sanctified chingak nas na sima to ka shampram kinyak ke week na phone atonement ching kadina le tawi akwaklan lame Jesus Christ being sanctified ching being set aside ching pangay teli to fortune chima katalik taka na ke kaslan kat pel na kay wa man kaslan kat mo kay na bakan sang online chevalet lar
İnşe pujorlar. Nanakin koşu, nanakin rap ka, nanakin pışapaş. Kain mga na phone na ka samsam kinekaya kaya saptay koş. Para atonement siya ngayon taka. Inanaknas na siya katlake. May period siya may dispensation of grace siya katashkan. Maluwa pa yun siya ngayon na kaya katanta. Ngayon na ngayon. Being sanctified, nakating persevere, kating tuna ko, remain as Christian. Kating develop lang, wala may talad kung siya simuslay ta siya katsamprap kaningin na nga Hebrew. Elo sintunin, persevere na kaya akwakan God. May, patigin el tsamprap kaningin. Hope, faith, love. Mga na fun na katukyan natin. So, what we are doing right now, allowing may atonement siya ngayon, taka, aknas na sikat na napay, kating, alla ako lang na kaya flock man lang mo, na at the same time, kat persevere. Even kat te, napata ka na kaya predestination siya nga. En luo pa nga. Heaven or hell. Pananon kasi sampang kundi kaya fos sila kaya ngingin na. Me, ngamo, fos siya siya tigin. Loon me kors, kung mi siya, tukun mi siya, nanon ko. Sapta ya fos, long me kors siya. Sisak tuk long lit kors. Akwa kit takay siya mwet in mi siya pel siya. Natako elos fa nanon kaya. Ipru sapta ya fos long lit kors. Katin na katin nanon ka siya. Either mi siya kamol ilata ko nanon ka siya pa ito katuk nga. Naaknas na siya pakatash ka nga. Being sanctified. Nakachiba na flock na ni ke gospel masyun katike 1852. Tan mo me, ngon fok nakline ko siya. Tram kun local card, sinla ko, kat art local card flash. Ni parta may takapun pe me. Tapapin na sumne ke click na din choose nga art local card slal dal. Ta kishbin atonement si mataka flat na lang Jesus Christ kishbin pakot ng yokman God. Missionaries nga utsak ke August 21st, 1852. Fakya mo, kalam siya taga na ko siya, los ngam tak sikeni. Napakadash kya nga. Kadash kya fashin yes, siyufo kitingal tolo. Aknas na siya ma, taga kya San Jesus Christ, inako kwat na kya, nanon ka siya masampram kinyak kya, ipusapta ya, fos nung ulit ko siya nga. Finality siya pang, taga siyun ko, yes, siyufo kitingal tolo somla. Mwet nga taga kilalad fung, kat kilo kaksakin kat kya masinga. Manifo, mwet nga tol lapel lalos. Kishben ben a long chichi may takyan, if in chaksin na, mukla lalos dan showing na kya aksukong taga na sumne shun en Kosrae. Inme, intaga na kya fakat Paing mo siya. Pang makunesha. Na kaslan kat mataga na oros, week na phone siya nga, week tariye. Pang mas makadinin na. Kas mo lang kat, man, makain na. Kaslan kat makain na pagan sasya yan na naklas. Inchiyas, manakawa. Kaya, may presence and leadership lang kat the Holy Spirit. Kat for laulyak, ngan matalilyak. Kat akostan na kaya, hindi ka really kaslan kat na kat tilam talong na kamalan fel, main kat conferred it. Actually, siyak le kat tarike, mi siya, molyak like Jesus Christ. El natikat le kat, inge na part of that members, kat 4 years na kaya toko siya ising. Nakikataas kaya nga lang malu katak kalaming sanctification, perseverance. Malu pa ito katikun malu nga. Misha ko glorification. Pakalamiyat na kaya resurrection, translation siya nga. Moses is resurrected. Elijah din na Misha, translated. That's the translated sayings. Na taga akiyan na si kum siya nga. Pabe na nga. Kata siya mong le, resurrected one of Moses. Kakata siya mong na translated. Why na
시에 대성하게 삽다하고 소싱을 도리싱을 알고 작하는 명은 맨날 공무생에 왜 두약 kaksakin God, broinasin God, ligyan na finsak na life ng umin lel na kung siyangin sin God. Akfalatje. Ewan may kan uskom na ligi oyasin. Na vingat ka na ge me masitikin na lakalam nga na me siya me sikin han ko oyasin ma akketeyac na si kumingin na me siya na kadin sano. Jesus Christ magain. Jesus Christ magain. Agora kulo kaksakin God ke di na mo si pacl tikin el chilak ngan we cast like a ping yip na lulap cast nan galalle mol ito kay na akketeyac kay si kadin si na ma flok lalabay na kadin si te ma congress American I mean that they're gonna do their part to katalle kalam gela flat les na siya masam from kunya ngay when the first century believers get sim na sinipro ngay pakatash kami siya ngay superiority me resurrection in kanikin mo so kung ngay na kadin akwat na kayo we are being persecuted ke sakto ko kikia plancheta niya na sakto katangyak ka tayo managawa fel na kaya katash kaya masingan na Srui kaksakin God ke. Tikin kumkulo malang. I flow not pero more alleged lang siya ang siya batakan na ke salvation means ka work siya matakam tak na ke predestination takan ke glorification siya ka pasya kin na form na mangan ke shan Jesus Christ. Jesus Christ magain wan siya. Flow not pero kumkulo malap ke pelo ko ngalengan we me kaksakin pelching tigin uskom na Well, as always, ang kaksakin God game, folklore ang ito kangan, daga orala akketeyac mga kanwala ki ipushing el for sinakya ko siya and mittigingan kain kaksakin God game na Mr. Dipan orek malak ko matfakak nga ba kadindik siya ni ko mga inkalim man pange Paing sinasya calling siya nga pange ako min na we mutawaek siya kan akketeyac na sin mutawaek siya na pasi sa rakataka des ngate salki kung kumin me mga ki kumin weed it out som ni kena me mamakka di guys sa syungman kaywa na nga en kompeki for sinakya kos ta metiki nga siya unso ko ngayon sang me mastolik pa sam lasra unso ko ngayon masin mutawaek ki muralila tafon melim tafon nila ito ko ngayon
kaksakin kat mwet wiyash makanam dalo lengo saksom na sangan kataki tuani ki yatar yefinen sangan kata tafan Chunna mele non ko tafan siya ma nga tikin. eh Chunna non ko siya. tuna non kos na umnemit fos nga Pangalan siya ka. ngawel al mata ngawel al tai in gal singan Arigina, metikong fact naman na nakin tatamgal siya siya nga ah You read my mind. Pila man lang. ay Tamay Paul Charlie. ngan Ande fact na ko si palikiangan. ah By the Holy Spirit. Paano nga? We must be born again in spirit. When a chisya sila kalamig son sapta tolu. Tolu na kayo may kwas. kaksakin kat ke men Kaksakin ka. Sino man lap tamay Paul. masir nga usiya mayen me pianga kat lipsela kat lemeton mutawaek ya tam lasan dam dal yaiko kesta pe on na koswin lipsela meton nge ila elos wikat pena advanced gospel jing fakek met wias morek ma airport met ma uska kong kainin kips kade lusina shish era poenge met masum narun met las lomunuangi kanin mga katakainin na lipisi mga akay sisinsi na ba na nga ngayon kun la me kadamit ke masing akakademia sibuk mga akademia piang aporek ma buksing sak na ikek nam singe nara pangay katakanon buksing met kulansap nge sak na si mara ngamtasang camera sintik ngal kiana den mana shiksi sang shuk mga on mga sidal kiangan kaya mga shuk ke na men ke church sit kos Asia Minor lemelange na sil John sa mas lamaingi special na bukan si mus kasang na camera ndi ka documentary narang ke fakulon si los na kayo ma me kashigat ke on nge me siya pelela alle adamantly nge se namlel asan ngan kanrik magun onla damdal yai ko ngan kashigat pena ko usma sa paman we mit sentex and globe na si usma di psela faklasha na having said go ahead first minute Umaga kalimium ni mit Christina ngan folot na kay sila kung Arsh Airport ka ya kung travel ka kung or makeston ka or anywhere we go as Christians kat na napay ka ni nani me ambassadorship siya ma taga Inkusaro kat awal kalim siya sol siya na kefela siya ngayon na naro as Christians matlalan fungi kaya sector sila siya ngat mat Kosrae kung ne lang siya kawal siya man na nayak kaya Genesis ni kaya Revelation ngan centrality lang puk siya pa lang siya kawal lang limkat na siya naro kaya kat arsh kaya corner na kayo mat Christian lalad fungi finan Kosrae lang siya ngan na reflect kaya na naklas actions mo lash naro taga siya ba relate na kaya ngan la me talent siya ka me kif siya makatil siya na siya ngan wherever you at do it all for the glory of God kadina kadintol la self glory siya kadina kadintol la sam pinya kadin fakak na pay masyafla siya Jesus Christ mo kayo nangalong si factual damlay Paul nga men ngalim mo Arsh my liye la te ngaka liye mo el arsh my liye men te ako lan mwet pa usi mo singa pa fact kamen na foko ko si palikiangan pato Holy Spirit makaya na te ako lan mwet pa usi ilyak si makum self atonement si mam tram kun fashion ke wit na phone singa Shan Jesus Christ may taka insyan may ta wanang fact ngan unlock siya may unlocky ngon nan kadinilya ka pa put our faith in Jesus Christ alone naro ngali na ke fact ka sila tamlay Paul ngan na that's it Holy Spirit tekain I mean we can just walk up to the sangineers na ke pukin but
the real thing comes when you really allow Jesus Christ through the work of God Holy Spirit in mo pang regeneration should be born again chima tago Allah kalimya ke son sapta tolung. I see that that's the main thing. We need to make that a ferry. Kung ne fingat te na ikalim ke pano makalingan. But Christi ikalim ke mo lang mas Christian sila. Ngon pau siya. When fakulan ngon nga akalimya ke action larger. Long saying if God mo kat mit Christian when I should laying on large. When we should see the blood of Jesus Christ. Kaksakin ingan kin na kata som na iyan wala na. La kayo makadash niya nga ingan siya nga lang taga Trump yan na phone na area nga. Inakalimta kay ingan siya nga. Men ipusap tayo siya nga. Kumakata yali yung nga. Ewas ka talaga mo mapagpag. Nara kaksakin nga lang siya. Nanalikalam siya fella siya nga. Kaya lang ka force fella lang na fashingan. Kaya lang na kayo makukulan may Christian siya. So if you come to the airport, kung kaya na lila na may nasa Christian ka, kung saan nakiakan som na punti ko, or may Amazon ka, kung may Christian siya, wherever you are, ingan lang siya, miss na mong fasas ngayon ang kalan. Kalayang loman in ang kalan. Bap factual polling. Once you born of the Holy Spirit, kung taga nakikat mo dyan, elakalam yan, kaslan kata, ikilgal lang nakikat, mawuwalan ka, makaya na. Ewangan nila kansimamta. May kasi kung taldiya kaya, talwasis ka, may kasi. Ewan na siya po siya. Siya ni ma,elyang, taga, takon ngon kikalam ke mong larka. Kina, inakyok ki factual tumbling polling. Wal kung kulang malam mo klek na point siya, kipel siya. We matlas na kawapay mataga, tram-tram ni kipel siya. Tigin si sakluk na, floko na pel, no? Si sakluk. This is very important. Una. 역시 병한 위 컴베이 나 그래 몇 위아스 마다가 다걸 담벨 술레린 게 인게 메 아글렌 다갈로고산 가 사샤킨 나 봐야 역시 베나시스 나라 삼삼 근데 오예시 맘삼삼 게 비행한 게 Holy Spirit 마나케 와 마일로 샥 파시에 el symbolic 마삼삼 근데 게 파르네 어라 삽다 싱어 징에게 됐다 거나게 ngan share screen na kadin di sapla singa jinge eta kata na sapla singa first sina ke singa lal kuspa ram kun ke sacrifice si male milorelange once and for all singa pa me team ke sapla singa first sina ke singa lal kusan na first sina na kya kus pa kada akketeyac na me shaflam malitu chin ke ma sette ange Nakatsom na ke katvinata ka na ke ngaligias war kosin kan riti kaya and neke pelsinge until Christ met di mamasikyak meta ngan pekchak kata shik animal sacrifice porek maganya ka pagkisya ko so mamadan rek maganya dalara tuku na ke masilam Mr. Liban and Shanam ke na ke Day of Atonement je Lenin la makuluksya Lenin siya kinanakmana siya. Day of Atonement siya. Siya pa nga fakla, afya fina kelusen siya, sano fasya. Na kainin offerings na kayo machamjam ke, sin offering, weed offering, kainin making fakya mga ilusarangan. Dalara, pinganalin, ke kainin mga ta, Day of Atonement siya, pelsi ke siya. Narakalamiyak la, nake marichi matagangan wala nakatashi kakketeyac in the new covenant ke Christ il takange inge na new covenant by Christ between God and his people inge na God promises that he will remember our sin no more in the new let this should be isam na mayen pafakla Christ because Christ one time sacrificing ilfal. Na pauskat me na ke masaplan matua tie siya may sikasa kalem kasiwas na ke manapayo lamasi nama inak akolin ye mawusya sikyakin belfasha kainin kisya siya fan na urek
na pel na kewa ye na ke ye ke mainge masapate kainak si was sila mweta share mo kisenge talosin foto na urine God na old systems ya basham shaman yakne basham sham kun yakne mwetya alu na sin God fana nesta na pailigi makuluklalos elos na kantia si fil pala mayatan makuluk na kainin kisya na kayo etui tia si fil orek na fos mga ritia pange pasamram ke old systems ya systems ya mataki masaplan mo siya systems ya nga nil siya to siya na nagmanapay si may fataka shishnya nagi tao sindu ye eta ka ke Jesus Christ ya mama si kya kan ba akademia ke ngamakat akademia ke saptal ko fosinga on ke me saptal ko fosinga on ke singa lu afakla ngavine ka insom ke fakat flok ke masinga algos fosinga on ke singa lu en usi petse singa na ses ka de la message maniak nge na ba fakke la LEUM GOD el fakoinge Paing uleng sima ngai orela yurin met Israel in Belfast ngai fa filie masaplak in na naklalos and samosta in cielos okay Amen. ngai fa katlalos elos fa metlak wangen sisilos fa eninain fakna sin metain matan velsel ko fakna sin metwiel komintie et komin etalem God Maynel los makena eteya sin met shishik neke met lalap. Nara, the reality of the good things are the new covenant pa describe ke for si mga reading na siwas nge. Okay? Nakafalakon ka tanike should ba katsom nake sapta singa o singa nake marit si makatash kya nge. Nara pa nang taga na shesh ka din ito lakatashi ke me o sisak fosak sielu singe bagatash ke inge na nga kina demonstrate na siya was kos mawangin pacl siyanin mo ito lama ke pacl pa mga reading inak in mayen kastan kada bat tu fair na keshi pesi ke makakatayac ke fosilu singe we can reference yung mga sige saptal ko fasingaw na kasingalu pangay masi mausit direct access slash na singkada mayen masa pa was not the final plan el manasi na masishki manapay si mataka it was never able to provide the perfect cleansing from sin. If sacrifices could have made people perfect, they would have not been repeated again and again. Of course, hindi nara masya. Instead, they would have stopped. Fin masya rek, but that tulog niya dari. Elosya nastasya dari. Killed offering maya tuipe, rek makanya. Nara akalemila, the endless nature of the sacrifices proved their inability to purify worshippers. Bangan si Pesya. Nara masira ininain itakle guilt feeling and apa in manusia fototo yang silas na singkat. Na kadinakilin la only Christ's sacrifice can purify people once for all time. Nara pa kalemiyak nga finefalok na ki saptaya si makat samsam kun meta na kung finle fa singa luo singa abinjak na kain wi ake ngaki ka dinalen na meticulous nilila mange maki pepolo ki Christ il fa shasal nuknuk siya ujak na inen matal ki pel si fan na inek fali pel na kayo il tiyan na ushan neni kasan ka mukul may kasi
Kishal si Vena, ilesi na siya mulala mapat-pat. Na, ang duike share screen lagayin me, ude. Inakalimila, silba nakalimila, only Christ's sacrifice can remove the guilt from sin and offer me clean conscience. Mama kulukikat meta. Inwangin le. Na ifo ka nga fakange. Main pa nga fina bebek sumna ki for sex nga lakos ki sapta si penang for singa lu si pang fakat fina sumna ki nga share screen. Mr. Bang ma share nga so like kaya nga tana ko na ekla. So na sila kaya maki nga me tan mga nis na exia wiya. Na ban din nga kapin lang na kaya. Only Christ's sacrifice can remove the guilt, sin, and offer clean conscience. Finepaye na lapake yo kian san Christ ekain ara. Iliselang si Fena na sinkat o na si Makise si was kengan siya mood mapat-pat. Shalak nas na sila nanak na kay walas digi alyaluwangan si Be takat fa kulansap mood. Nara takana siya ka din itala me pange o yesi fan na only Christ's sacrifice can remove the guilt from sin el amasingan o plitiri ready na el usina siya free conscience singe patagal ke fo siya wasinga ako shima akne. Having said that, nakatsuminak siya fila nagi fo stula lang ang flokin gat me nagi Mwe Read sige stakluk ke nara ko share ke Mwe Read at flokin ke singa ul nakatasa ke fo sak tolu nagi akos Valencia flabang na bangan fo tolu nagi akos ke siya urek yan nakawa mwena aknas na siya los mweta ke makuluklalos na bayak siya fiya mwayen shan kaya mukulanan ya tekay nila me makuluklalos siya napapakla the daily and yearly repetition of the sacrifices ila kes makinyan na mweta makinyan na ke makuluklalos siya napakla mwayen siya ke kaya mukul and then yete kay nila makuluk lalos sa aksafye singe pa mamailo surik magin ke shain kusong el provide na temporary way in can deal with sin until Jesus would come to deal with our sin or the sin permanently. Na Mr. Liban, bangay na ako lalak na ke ipsingay na nga flogun pelo na siyum kumalap and dulokin niya win share screen lako siya siya liya wikipel sige kumalap tingin ko mali akketeyac na yok tako kum sam kun me masap sa siya ma ko faklan kat na ke ma new covenant jinge let this silpas mosla ke yoda les mosla ke me insias na kum sam kiwon chi kum sam kun conscience lan mai chi conscience lan mai chi conscience lan mai chi ko Copenhagen somnarge imagination lan mai chi ko reasoning lan mai chi ko memory lan mai chi ko affection lan mai chi if ingom ne kas ki lime ko ngan eta ko na in line with the conscience of a human being conscience imagination affection me reasoning and memory kom katalie lime ko ngan na corner pen na ke Masima body jinge sekas soma body tana body jinge papa ushe 5 senses na vingati lom nuk chema taka akfonya yakla kel Jesus Christ ke once for all sacrificial lalangan na ke sacrificial system chema elos tagar ke outer court should be inner court luongan na ke holy of holy should be most holy of holy katangyak ladari mangan kel Jesus Christ pa stikin tres ka lakal me ke ipsiak lungan
Mamashe akfonyekle ingena nanaklan mwet. The inner being of a person, pa iptime kot ngakalan, conscience lan mwet siya, imagination lan mwet siya, reasoning, memory, me affection lan mwet siya. That's part of the abstract inner being of a person. Na if ingom som le munun mwet siya, tanapas senses lime kot ma kat kalim kaya ngay. You're seeing it, you're smelling it, you're tasting it, you're hearing it, you're feeling it, you're touching. Pangan outer court lang temple ching. Na if ingat som nake holy of holy, inner court ching and nakatram kun conscience lan mwetche, imagination lan mwetche, memory, reasoning, affection lan mwetche. So you're working outside in. If ingom som nake en matal na matal chike temple ching. Patakan nake akfalet, worship, broy, lalalfungi, finstrak, nakachangin God, limekors, rela outer court, holy of holy, most holy of holy, na temple sima akalemiak mo, arch tabernacle Inkusaro. Jesus is sitting at the right hand of God. It'll replace you and the phone in the Old Testament. So how we connect? Nake self-sufficient, once for all, sacrifice ma Jesus lalangan. Papole la kalim make siya korin saptaon ko fos singalia. We are the temple of the Lord. Atonement singanin takain siyan maito. In the most holy of holy, ngan God el arke. Tasak ta kisima tigin seskale la kalim make a witna fon siya tagapa lalal fungi. Faith alone in Jesus Christ will allow God the Holy Spirit in regenerating God. Na mutawaek na in years, kadeta ka me, bro na sing God. Kadeta ka worshiping God. Kadeta ka likia faith in God alone, open God alone, and we refer Him inside holy of this temple, working toward imagination, conscience larger. Memory, reasoning, not affection. Working outward, what you see, what you smell, what you taste, what you hear, what you feel, you will do it all for the glory of God. Having mutawaek siyan mwetche taka kay shoes lang ngan kay or malangan in mwetche. Rela mwetchingan si bay shoes la. Mana kay wasyayangan working in toward the outside. Aro makum liye kumaliye in kaksakin God. Kumte shidpa nanget nget. Kumte shidpa nanget nget di malan fe makum siye toward the inner call ke or malangan in kum. Inakfaletje managawa kum liye. Managawa kum smell. Managawa kum taste. Managawa kum arain molan for the glory of God. But that need to start within that person. The person singan tigan the transformation singan na nikel me for laulia put his faith in Jesus Christ for his or her sin. Na sanctification, transformation process singan ito go. Keme wana Paul Charlie akketeyac niya. Kaslan God. Kung daga you are being revealed, siya diti kung kaslan God, God the Holy Spirit. Te teacher ke seminary mo atuk tu change na ke Bible ke seminary ta sakta te that ba metluti lasha. It's God the Holy Spirit. Wana tigin tres ka ta liki pukon ngolon ko Genesis na ke revelation machima ka niti ko mo pa machima sumasla God the Holy Spirit according to 2 Timothy chapter 3 verse 16. Pange o yeshima kadetile kapas na ke fela singe agat silya na Jesus Christ kespen ngon maling God reveal Genesis na ke revelation katila itai malan fela katila ko malan fela wana Romans nga lu fasina ke lu akademia kat me katitai ako kan Jesus Christ wana tigin tres ka lela katila lu wo mi singe. With that being said ngalle su KahsInKol ke matagay kekta kadin si pacl kela Nom nuk siya weekend. It's a done deal.
tabernacle singe pa katin takya when my lorella ka pas na ke tabernacle si machisha silum takya ngeta na ngon kat pa in kunaki kat when me kat ngon si pang. Other than that, if in ngon il involved ke or it malan may check ka or it malan government check ka or it malan ngon maganain god we may faith lash obedience lash na kikas lalapay transforming god. That's it. Te show kapaslom tie fashion loman tie sam from lan mwet ame Genesis nike revelation ngon lan god in the digom by transforming god kadinte loin nage ma sakaw lan fel agat som mutawaek ke insias mangani lashwe when a Jesus our high priest is sitting in the tabernacle of heaven. Kat pa tabernacle lom nuk sika nuk me enchima katilash kefelashing church, the believing Jews and Gentiles. A true kaksakin God. Tigin kumkulo mala baraka na pain siyas kaywa. Tanga ushe tamtal jiwesh nge. Akollah ke belchinge son tolu fani akketeyac na Paing akketeyac na pangan inge shekum revive Holy Spirit shemet well alfin Jesus leke kovengon el koflana lietok sound God lomalap tabdal fera kaila na ke factual when Jesus in fact truly I say again unless one is born again he cannot enter the kingdom of heaven the kingdom of God lomalap. Tamled pat to walk kaksakin kat ke mo last kum kulo manlap ke asloman. At again pang kat sipa na flow kakalin met kasata. Kumalle mo klek na pain chen met ang ali reaction lan met na ke liti na mo mataga ke ipusap ta dia. Longol dolu na ke longol ko sipe ipusap ta sinyol fosin na ke ako snan. Pangan ni lulap lumal ta akketeyac ke me mantea. Lutu ifin mo ngal dia ma leta ka ro sermon sinake make you word che tigin Superiority. They may bring a layer of it now. Kulo malap Manil aleprot na sisiti meke now. Kulo malap na leta ka ipangan sermon che le tako na toko yang ngai le to when ro Sunday school. Okay. Ma nakat cover ke iplala ba ko sa tako we kuno kan na ke mantinike oli tusing nangangisengan ora alunitawian Okay. win ap ipsia akshaflama etaka ke ip aktolu akos ke sapta singaul fos me sistaklu ganche fos singal china ke singalon pors singal china ke singal akos na fos singal china ke long mekor pangan ni blue mangade or makan ke alunita wilash tukun tigin el sermon lash tukun ngail to when you're Sunday school na tukun me to ko yang nga taga akate ipu sapta singal fos singal china ke singal akos wi singal yana ke long mekor. With that being said, but true kaksakin God kadeta ka Lord willing nga tamle jiwer nga move nga lengan nga na simpan ke ko me si wo kadin ta ta during chat ke si bang ngal na ta na ke au elaun me ko nga week ko na metwas na ke wa ka fali na ya ka ta bang kan me ka week was fali na lu ka ta chanria ka ta shuk ke kadin sermon last in within 1 hour Sunday school within 1 hour alunita we last in within an hour back to back when metwas Texas game tarang et au she sermon au she Sunday school au she tao now KahsInKol was online pangay finrakshima tigin tres ka lel la factor we got told that na kaya ako ska so na kaya katin we na nagawa we put on ngolon korsel akalam ye penga katin no kaya na kemalan kata katin te fosha katin siye takalan lemo mind ka siya katin el lo siya catch up lasang ka siya where Jesus is sitting at the right hand of God Father. He's coming back. Falokchingan pa nakaling focus na kayo. He's coming back. He's coming back for his people. At palalfong. At kulo malap tigin nga usyo kun met to na kay
kalya luman nga taga usia unsa ko mal matas taxi nga akollah pel nam kalyan nga taga sidal. Una na Kula ake malap tikin. hey kaksakin nga nga me let it go factual dam dahil ferang ala yok na perben direction nga ke katin me ala na me liye mamet nga kalim yenge orek makin be na dam dahil ferang wala lim silibanin aklin kumke komusi fos John Dolu singa pasam sam kun na yok na kel nikoti masya lim silibanin pasam si kespel na kewa nara ke fosa kon kosse ke John Dolu singa akalim na sisla Masifan na mwet pa produce only more human beings. The masid nakitoplo kikisin siyaksi nagal nikoti maske pa unless you feel by you stuff only God gives the Holy Spirit for new life from heaven. Nara ngama nakipefaklo mo katevin patati nake John saptait kas fostol ngol kinga sisaklukan present with my nake vaccinating and may nga siya nga katin me aksiketa nake Kula aklan malap mat nga usia tikin. ni kinga siya nga ini ko di masya bange John Tolu na el facto de fani natin nakatfin fani pa natin wina fakla lasum nake John it kospe in dafo lamin piang ashkasing arik magan symbolic or symbolism nakatfin fani nake fastol nga ul it kos mange Okay. Itkos tolngol itkos unonin kof moljinga en men kadata somnage samsamnage kof water baptism makan mangan gelensi saflalan kafase lensi mayok si peo met chisa selut el tuya ke fak ke persalalap katena mitchamala leilan takana yuruk enim oana mas mustafa katena mitchalalal fungi cake unonin kofin molfa soror meliki insiel siya silfak mainge kengon siya katele fa sang na selos sa lalal fungi na lalal fungi singe pangakinta ka na si kuma pala katamit lasra may katsamsam ke kiseng na masima som na ke shishki na ke manapay siya katfin som na ke anak siya fila masya silo siya lalal fungi ke pel siya ngan son na itakyang na sin katena me may yan siya son na itakyang na inbola na lal na en si mga kita ka na kaya pa Tikin medyo ang fars na mita Okay, ngan okay. di masim fak ngan ngonlan katsumna itak yang kesben chisel chat nars New Testament. Ahol Na fin katsumna ke kapashia Old Testament na katel san na ngonlan na sin met lord makan in the Old Testament nak fakchi gulo or malalan pa Ahol but in the Old Testament for the New Testament pangan man chisel taka katsi fan al taka tar. Okay, kula malap. Ngakin na distinct na ke Old Testament ang on taka metari. Sin katel sang na sin medel. Lord makin akfakchi or malalan. Kula malap. Kula. lang si na pa nara yung asam na kilalal fungi singa keyboard singa tamlel kaya me highlight yang ngan islawin me screen singa in matale posta mo anke mo katameta utyak kilalal fungi ke me water baptism kata nga fakpiye nga ma utyak pe aklin kilalal fungi lao ke o yesing si koren sapta singa si man imana ke pa pala ba ko usin tawi no na ke nga etawi Christ bangan faklal pola etawi Christ tagat samram lakim daw ke nga recommend ka singa etai the original in heaven tanga kina usila lafa ke o yesi makumrek magun inis kumyang na sinka ta kashas na urine god bangayan si mga kita kakia. Kadin ka norek magan scriptures ngayon akay kadin kashas edify sisin si akay sisin si masay lalal fungi o kakatay kastan kat kashas na rin kat. Bangayan si mga kita kadin taka na kaya. Now having said that, o yes after si mga kita siya nga ki me unso ko nga kin naklaga mga ki metla siya
nga mo yata bang nga kinda tamli pa siya na wiyo tasing Bukan long? Malu long. Ang Nesh, barang. Neshu nation na. Ang itinhan. Ang itinhan mo. Ang Yata pa na. Makakilatan. Yata. With you yata. Nga lalvung yung mapapangan me. Utalal tamlil polo. Ang kaksakin was na kayawa. Malutut siya mga me. Wiowos kam siya inge. Insifid ba nakay kat kikapa siya la. Jesus Christ elikes dari the most holy of holy dari. Lashwe dari. Na akom siya kaksakin lash fastakol. Eta wangan si pengako min orang kanjilan met ferry nga sista ke fos nge ke factories ken kaya was ka kem tonsos agat Mr. Mark na kat da fakla kat na met kuluk kat kasas na roll na kades makin bela me wangan si malte kancha na nakmanas na ke oyepe aspe faksilal na sinsimtan kusumal fakma go and sin no more. Te kan me pakat nagawa mo kuluk na kat license sin sumrek makuluk. Sin no more when ikek la dario holy nasikum kat hindi na ke lang silan kat nasikum napangan kasha mga kanoradam sige klamalap. Dum silipan pela nga flogo na siya min kadi atre ni lasha klamalap atari. Kaya kulumalap tigin nga riti na fos sige na at sumusya may lad van text basta lot en usje bij je benediction met die fashion ligo. So met die usje met lasne non we benediction lad basta lot nan maslena shikan reading max saptatolu vostong lal kort na kelong liya. Pai na nga fat na wiowos may ta kain age na nas ke makuluk lalos na kayawa ke KahsInKol lalos na kayawa. Ta shakta katena mwet sifac KahsInKol kengon matal fatia kain age na nakmanas keshapen elos el orada shia makulu shash matal kenito na mashinga nali yokshu bagatin kalim kela chisha jeldaga fat moil bamasaya mwet ngan rechekilia fas kangon matal mwet choose ngan ko flandi na para yokshu bagatin kalim ke oret malan ngon the third person of triune God.
Man nukewa ka na siya blaspheming of the Holy Spirit. Kanmean ba you constantly recheck or ma learn God through the Holy Spirit, through His Son, Jesus Christ. Kulo kaksakin God, muna nga kalam niya, kada sumne syntax, husiya matlas nga, intaga, raunin kaksaklas, shaft lang na sin God, na we benefiction like bastolto.